Puso ya province ya Limpopo e tlhotse tshwere tirelo ya thapelo go batla tsereganyo ya modimo go fokotsa dintsho mo ditseleng, tiriso dikgoka ya bong le dipolao tsa basadi le basetsana. Province e lebane gape le kgwetlho ya tiriso e botlhaswa ya diritibatsi. Go sa le gale go begilwe dikotsi di le mmalwa tseo di fetileng ka matshelo a batho ba le bantsi kwa provinceng eo. Ke dikoša tša sedumedi le dithapelo e le ge province ya Limpopo e rapela dikotsi mebileng, ditlaišo tša bong le mathata a mangwe a leago. Province e temogetše dikotsi tše šoro mo dibekeng tše mmalwa tša go feta tšeo di fetilego ka maphelo a batho. Batho ba 22 ba hlokofetše kotsing ya go menoga ga pese ka Loitregat kgweding ya go feta. Kotsing ye nngwe batho ba 16 go balwa le barutwana ba hlokofetše kotsing ya go thulana ga dinamelwa tša bona ga mmogo le lori ka Groblersdal. Limpopo e itemogetše gape dipego tša ditlaišo tša bong. That is why we agree with the President Matamela when he said, and I quote, "This is a shadow pandemic of violence." The unfortunate reality is that there are many who suffer from extreme form of violence in silence. Letšatši le la thapelo le tla nakong ya ge batho ba mmalwa ba letetše go tla ka mo provinceng ya Limpopo mo sehleng sa Paseka. Kgoro ya dinamelwa e re dikotsi tše dintši di hlolwa ke batho bao ba sa obamelego melao ya tsela. The Premier wants us to invite God so that all of us will start to be the defenders of the Constitution of the Republic of South Africa. We start to respect the rights of other people. Lekgotla la dikereke la Afrika Borwa ka Limpopo le gadile ka bogale baruti le dikereke tšeo di šomišago pebele go gatelela basadi. It is just unfortunate that when we read the Bible, we look at those that have written the Bible, and it is written by in a patriarchal culture, in a patriarchal context. Mmušo wa Limpopo o re ga o lešwe di wela ke dipego tša godimo-dimo tša ditlaišo tša bong ka seleteng sa bempe kudu ka thoyandong. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane.